Akiaria riria agucerete cukuru-ini wa Olposimoru mwena wa Narok kuria arutwo eeri magiite gucoka cukuru kurumirira uhaguku wa thayu uria ukoretwo kuo, Minista wa githomo Ambassador Amina Mohammed ni oritie arutwo acio gucoka cukuru niguo mahote gwika igeranio. Lazima mwarudishe, lazima muende kule nyinyi wenyewe, muwapembeleze, muambie kwamba hapa pia ni kwao. Ugitiri ni ugacirithio na njira nene gicigo-ini giki niguo gutheremia thayu no kindiriku ihinda-ini ria arutwo gwika igeranio cia KCPE na KCSE. Agikira uhoro uyu mukonde, County Commissioner wa Narok George natembeya augite kafio ya kugiria andu kurandaranda thutha wa themwe cia utuku no iguthie na mbere kurumirirwo o nginyagia igeranio irike. Situkubaliana namna hiyo. Kama una saa anaangalia kuku anakuja kwa nyumba za ngapi? Naingia na kuku. Nyinyi wenyewe mlita serikali kukuja hapa, si ndio? Lazima tutaweka discipline ya kutosha. Paka mitihani ifanyike, paka ya form 4 ikwishe, basi tuishi kwa amani. Najua hii jamii sote tumekuwa pamoja. Tumesema na MCS tutaendelea na hizo barasas mpaka hapa murudiane, amani irudi vile ilikuwa. Nake Minister wa ugitiri Fred Matiang'i ari mwena wa Nyeri augite igeranio ici cigwikwo na waragania wa gikiro kia iguru kuona ati uria ukunyitwo akiira agutacukirio ikinya irumu ria kiwatho. And then those kinds of arguments like, oh, you know, you're punishing parents on behalf of their children. Honestly, let me be blunt with it, absolute nonsense. Because the question is, you cannot jeopardize the lives of our children and then start saying, no, it is not us, it's the parents and so on. Mehaririria ma gwika igeranio cia KCPE na KCSE ni marathie na mbere guku ministry o hamwe na honge itiganite cia githomo cikihoka gutigukorwo na riboti cia uici wa igeranio. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kenyugo Mwaura.